Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'isatu akaburungu radio yacu voa.com. Miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala, Uganda. Jende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no murwi M23 umurwi 23 birabandanya gutana mu mitwe mu ngaruka z'ingwano harimo isinzi ry'abanyagihugu bahungira mu gihugu hagati no mu bihugu bibanyi vya Kongo nka Uganda, n'abakenyezi babandanya gukorerwa amabi kuri ico kibazo cyo guhotera abafasoni. Amakungu aramaze imyaka itari mike amakuru toki amabi akorerwa abigeme n'abagore mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu buseruko bw'ico gihugu. Mbega ayo mabi akorerwa abafasoni n'abigeme yoba ava kuki? Ibintu bituma ayo mabi abandanya kuyongera n'ibihe? Mu kiganiro cy'umunsi twari twatumiye umufasoni Marie Muzenze ba mu gisagara ca Bunagana haranira idenza abafasoni, umufasoni Pauline wa Maria nawe nyene aba muri Kivu ya ruguru haranira agateka k'abafasoni ariko kwera amatelefone, n'umufasoni Muzenze ari mu rugendo va ibonagaraje Ivuyira, telefone zabo zisa n'izagoranye ariko ahari abagabo ntihagwa ibara. Twatumiye abandi abanyekongo b'Abanyamerika bafise uruhara rukomeye cyane rwose mu guhanira ineza y'abanyagihugu, cyane cyane abanyekongo bo mu ntara y'umuseruko bwa Kongo. Tukaba rero tusakanya muneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na Emile Muhizi, akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'Abanyamurenge. Mwiriwe neza Emile Muhizi. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Murakomeye ngaho? Turi amahoro rwose, turakomeye. Ni vyiza cane rwose. Turi kumwe n'uwundi munyamerika w'umunyekongo, Willy Nshuti. Muraho Willy? Muraho neza journalist. Turakomeye, turi ngaho, turakomeye. Ni vyiza cane rwose. Nkuko mwavyumvise uyu munsi twashaka cane cane kuvuga ku mabi abandanya gukorerwa abafasoni, ariko ico kibazo turagica ku mayange namwebwe ico kibazo muragikurikirana, ariko tubabe tugaruka cane cane ku ikete ko tugufise ngaha Emile Muhizi, ikete mwanditse eka musa abanegura umurwi M23. Mukanya turaja kuri ico kibazo, ariko imbere yaho mutubwire kuri iryo tangazo, ariko imbere yaho reka mugiye ico muvuze cane cane ku mabi akorerwa abafasoni. Dutanguriye kuri mwebwe nyene Emile Muhizi, ayo mabi yariyongereye cane rwose kuva aho ingwano itanguriye. Amakuru muronka avuga iki ku cane cane ku ivyo bitero eka no guhotera abafasoni bisa n'ivyongeye? Murakoze kuduha ijambo umunyamakuru. Reka mbere yo kugira ngo nsubize ikibazo mwari mubajije nuko tubibona ku bihohoterwa rikorerwa abagore, reka wenda mbanze ni presente cyangwa se nivuge umwirondoro wanje. Yewe nitwa Maître Muhizi Emile, aba nguriye mwavuze ko nguriye, ariko hari mugenzi wanje njyewe ndi umuyobozi wungirije utuyobora
nkaba nitwa Maître Nyundo nk'uko nari mbivuze, utuyobora akitwa Maître Nyundo Ngamu, utabashe kuboneka, akaba ari nayo mpamvu itumye njyewe ari njyewe uza muri iki kiganiro, kuko namuhamagaye numva yagiye mu kazi, ambwira ko ibyo nambaza byose nabisubiza kubera ko iwe atabashe kuboneka. Nuko rero naje muri iki kiganiro. Naho rero icyo warubajije cya intambara n'abagore ukuntu zibasinsikaza mugani w'ikirundi, urabona ikibazo cy'abagore bitandukanye n'abagabo. Kenshi abagore bahura n'ibizazane bitandukanye, kandi mu ntambara basanga abagore ntibaba mu ntambara akenshi, baba bibereye mu buzima busanzwe, gukorera abana babo, kwita ku miryango. Ariko noneho iyo intambara zibaye usanga bahunga. Muri uko guhunga birirwa birukanka n'abana akenshi, kuko abagabo baba bagiye ku rugamba. Noneho ibibazo birebana n'inzara, ibibazo birebana no kwambara ubusa, ibibazo birebana no guhohoterwa, byose bikorerwa abagore. Ni ukuvuga ngo ubu muri iyi periyode cyangwa se muri ibi bihe turimo, nubwo hari izo ntambara, ku bagabo zirahari, bapfa barapfa n'abakomereka bagakomereka, ariko abagore usanga aribo bibabaza cyane, kuko nibo bita ku miryango. Nta kibabaje gusumba kubona umubyeyi yiranywe n'umwana, umwana atariye, cyangwa se umwana yifuza kuryama akabura aho aryama, umwana yifuza kugira icyo afata akakibura kubera ko mwahunze intambara. Rero mu by'ukuri ubu ngubu nubwo bavuga imirwano, bamwe batsinze kuri uru ruhande, abandi bisha abangaba kuri uru ruhande, nanone n'aba bandi bapfuye barasiga abapfakazi. Abo bapfakazi basigarane n'imfubyi zabo, usanga nanone bigarutse kuri ba bagore, nibo bahura n'ibibazo biruta, kuko uwapfuye iyo barangije ake, ariko noneho usigaye asigaranye abana, asigaranye umuryango, ariko kandi awusigaranye mu bibazo, nta nawe usigaranye ngo usigaranye bari mu mahoro. Amaraporo yose yandikwa muri iki gihe Mushiyantahe Mira Muhizi arerekana ko abafasoni n'abigeme ari bo kenshi na kenshi usanga bagira intambamyi n'ingorane nyinshi cyane rwose, bahohoterwa kurusha mbere, cyane cyane mu iki gihe cy'ingwano. Reka n'Umushiyantahe Bibi Nshuti nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo gihambaye, ibibazo abafasoni bariko barahura navyo muri iki gihe, mubibona gute? Byotorerwa umuti gute? Urakoze cyane umunyamakuru. Mu by'ukuri ibibazo abagore bahura nabyo ndetse n'abana birumvikana ni abanyantege nke, bashobora kugira ibibazo byo guhunga cyangwa se ntibagire umuvuduko mu guhunga nk'uko abagabo n'abasore babigenza. Ibyo birumvikana, bashobora kwicwa mu buryo bworoheje. Ariko yenda reka mvuge musoreho gatoya, hari icyo yaravuze ngo abagore ntabwo bajya mu ntambara. Abagore bayijyamo cyane, kuko njyewe ndibuka yuko amafamiye yacu menshi yagiye yicwa n'abagore. Ndabyibuka nko muri 1997 hari igitero cyari cy'interahamwe na Exfa, cyari kiyobowe n'umugore bitaga Nyirarukundo. Uwo yari ayoboye igitero cy'abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi, ndetse harimo n'abandi bagore benshi bafite udufuni, bafite ubuhiri. Abo rero mu by'ukuri bari abantu bari kuri front, bari imbere cyane mu rugamba, bararwana, bafata impiri, bafata udufuni, bafata imipanga, bakica. Abagore nabo rwose muri iki gihe bakanuye amaso, ndetse uranumva ko atari no muri iki gihe, kuko ubwo bwicanyi nabubonye muri 1997. Ubu rero hari igihe abagore bivanga mu ntambara rwose, bakicwa ndetse cyane, bitewe n'uko nabo bagiye ku rugamba. Ariko ntibivuze yuko hariho n'abaticwa bagiye ku rugamba, bakicwa gusa kubera ko bagize intege nkeya. Ibyo rwose bibaho, biranababaje cyane, ndetse n'abana birababaje. Ubwicanyi ubwo ari bwo bwose bwakorerwa umuntu uwo ari we wese, dufite nk'abagore n'abana n'abagabo, ni bubi. Noneho iyo bigeze ku guhohotera yenda abagore, ibyo byaba ari ikindi kintu
mu by'ukuri aba ari ibyaha nkorarugoma umuntu akomeje gukora cyangwa se itsinda runaka rikomeje gukora. Ikigaragara coco nuko naho nk'uko mubivuze abafasoni baba bafise uruhara mu ngwano batari ku bwinshi nk'uko abagabo bari usanga ibitigiri vyabo ari binini, nuko kenshi na kenshi usanga abagore baja ku rugamba atari benshi nk'uko abagabo baja ku rugamba. Reka ikibazo c'abafasoni n'ukuntu bariko barahohoterwa turabigarukako mu kanya, kuko n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika bose bahava bahamagara babonye ivyo twanditse ko uyu munsi twari gukora ku kibazo c'abafasoni. Ivyo bibazo bashingantahe muraza gufasha kuvyishura kuko ni ibibazo musanzwe muzi, ariko imbere yaho reka tubaze umushingantahe Emile Muhizi yasohoye itangazo rivuga ko adashimishwa n'ibikorwa vy'umurwi M23 umurwi 23. Nashaka mu twibutse ibiri muri iryo tangazo, umushingantahe Muhizi. Rero ibikubiye muri iri tangazo nuko twamaganye M23 kuba yarahagurukije intambara, ariko tukayamagana dushingiye ko intambara zisa n'izindi zagiye zinyuraho twaciyemo n'ubundi. Twebwe guhera 1996 intambara zose zabaye mu karere zitiriwe Abanyamurenge, cyane cyane izabaye muri Kongo. Noneho bamaze kuzitira Abanyamurenge akaba ari twebwe zigira ingaruka kurusha abandi, kubera ko abantu bose barumva ari twebwe bagombe kurusha abandi bantu. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyo kintu nicyo cyaje gutuma twebwe twibaza ngo izi ntambara ni izacu, izi ntambara tuzifitemo uruhare, izi ntambara ari cyo tuzubukiramo. Dusanga izi ntambara bakoresha izina ry'Abanyamurenge, izina ryacu ryabaye ikiraro cyo kugeza abandi ku byo bifuza, ariko noneho twebwe duhinduka nyine ikiraro, kuko kiraro nicyo bakandagira gusa bakagisiga aho ngaho ari ikiraro cyo kwambukiraho. Ibiti byaba ngombwa bikanasaza bakabihindura bagafata ikindi kiraro, bagafata ibindi biti cyangwa se bagashyiraho ibyuma. Rero dushingiye kuri iyo mpamvu twasanze M23 igiye gutangira nanone yongeye kugaruka ku karengane k'Abanyamurenge. Ako karengane k'Abanyamurenge rero ntabwo mu by'ukuri Abanyamurenge tugomba kuba ikiraro cyuje wese kugira ngo aduce hejuru ashaka kugera ku nyungu ze. Ico kibazo tuzokibaza no umuvugizi w'umurwi M23, ariko muri iki gihe turafise n'umushingantahe Willy Inshuti, nawe nashaka agira icyo avuze ku kuntu mubona ivyo bitero vy'umurwi M23. Willy Inshuti, namwe murabona ko ivyo bitero vyoba ari bikoresha Abanyamurenge nk'ikiraro? Urakoze cyane ku icyo kibazo cyiza. Ndabanza nkosoreho utuntu tubiri. Ndagira ngo ngire Emile Muhizi ko Abanyamurenge bose ni Abatutsi, ariko Abatutsi bose ntabwo ari Abanyamurenge. Ziriya ntambara rero ntabwo uriya mutwe ntabwo uhagarariye Abanyamurenge gusa, uhagarariye Abatutsi bose bo muri Kongo. Nta nubwo ndi buvuge gusa ngo nabo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo uhagarariye Abatutsi bose bo muri Kongo, kuko ikibazo bafite ni kimwe, urwango bafitiwe ni rumwe. Ubwo rero ntabwo ari Abanyamurenge gusa, kuko Abanyamurenge ni abantu baturuka mu misozi y'Umurenge, muri Minembwe, muri Haut Plateau, ariko Abatutsi batuye henshi hashoboka muri Kongo. Iryo zina rero ntarifate gusa ku Banyamurenge, ahubwo yumve yuko ari umutwe rwose urwana urengera inyungu z'Umututsi muri rusange. Icya kabiri nkosoraho ni uko ntabwo uriya mutwe ari wo wahagurukije imirwano hariya muri kara karere, ahubwo leta ya Kongo, ingabo zayo zifatanije n'indi mitwe yitwaje intwaro, harimo n'umutwe w'abanyamahanga witwa FDLR waturutse mu Rwanda umaze gukora ibara, nibo bishyize hamwe batangira kugaba ibitero kuri uriya mutwe wa M23. Ubwo rero imirwano iratangira. Ibyo nari ngize ngo nkosoreho gatoya kuri ibyo birwa ari bibiri, ariko ngira nti uriya mutwe rwose
ibyo urwanira birumvikana, ufite abatutsi uri kurengera bafitiwe urwango ruteye ubwoba kandi rudatangiye none, rwatangiye kera cyane independence ikimara kuboneka muri Congo. Ubwo rero kuba barwana ni mu rwego rwo kugira ngo umututsi atazamarwaho burundu, akibagirana ku ikarita ya Afurika burundu, bikarangira akamarwaho iteka ryose. Nicyo cyatumye uyu munsi wa none uriya mutwe wa M23 urwana. Ikibazo gihambaye cyane rwose. Umushyiranahe Emile Muhizi avuga ko abanyamurenge bariko bakoreshwa nk'ikiraro, akavuga ko iyo ntambara ari umurwi usomborokeje, mu gihe mwebwe muvuga ko reka igihugu ca Kongo kitashize mu ngira amasezerano arico casomborokeje iyo ngwano. Mu kanya turagaruka kuri ivyo bibazo, ariko imbere yaho reka duhe ijambo Anselme, umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Amahoro, ndabumva. Muri aho Anselme, muri hehe? Ndabumva neza ijana kwijana. Yego, muri hehe ga Anselme? Ndi Bubanza muri Musigati mu Burundi. Ni vyiza cyane rwose. Muri kiganiro twateguye kuvuga cyane ku kuntu abafasoni bahohoterwa mu buseruko bwa Kongo. Ivyo bikaba vyariyongeye aho ingwano itanguriye hagati y'ingabo za Kongo n'umurwi M23. Turi kumwe n'abandi bashinganaye kandi bari kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo c'abanyamurenge. Bavuga ko badashigikiye ibitero vy'umurwi M23. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro kuri ivyo bibazo bibiri? Mu bisanzwe n'impanuro, kandi n'ubundi mvuga ko intambara nta nyungu yigera igana mu bisanzwe. Nimba umugwi wa M23 hariho abantu bona baba bariko bararenganya ukavuga ngo uri kurwanira abo, nuko mbona ko iyi ntambara izoha gitandukira n'akarere, kuko rero umugasi ya Kongo gusa. Rero hamaze kuja mu bihugu byo muri EAC bigomba kwiyoganiza ngo birungike abagwanyi birwanye uwo mugwi, bumva ko icumengana ibintu bikaze. Mu bisanzwe intambara nta hantu ishika. Nimba ari M23 ifise ikibazo bayisabye ko yokwicara ku meza y'ibiganiro, yokwicara ku meza y'ibiganiro. Ibisigaye nta hantu na hamwe higera haba intambara ngo abakenyezi boroherwe. Igitime n'abakenyezi burya mu bisanzwe. Burya intambara ikunda gukorwa n'abantu b'abagabo. Turaba no mu migwi usanga igwana, nta bakenyezi usanga bagwiriyeyo. Ni kuvuga umukenyezi usanga arabwa n'ibintu byinshi, ibikorwa byinshi, haba mu guhunga, haba guhungana ibibondo, haba guhungana ibitungwa, usanga ariko akugwako n'amazi menshi cyane arengeje. Cyo gituma iyo ngwano kuri ari nka M23 nuko atari umugwi umuntu yoshikira ngo agire, ntabwo ushoboye gufata igihugu uciye mu ntambara. Igihugu gifatwa n'ibiganiro. Harabaye intambara nyinshi mu bihugu muri Afurika na cyane cyane. Nta gihugu, nta mugwi n'umwe wigeze ufata igihugu ari ukoresheje ingufu. Ntibigera bikunda. Impanuro nk'ubu iyo M23 itanguje intambara muri Kongo, yumvira ko bizoherera nta n'ibiri kiratsinda. Ego umwunganizi yanze yariyo. Murakoze Anselme. Reka imbere y'uko abashinganahe turi kumwe bagira ico bavuze ku mpanuro mutanze, reka duhe n'ijambo Thomas. Murakoze cyane kumpa ijambo. Muri hega Thomas, ndi Umurundi ariko nsanzwe mvuye muri Malawi. Ariko mvuka hafi y'umupaka na Kongo kandi nakuriye muri Kongo ariko ndi Umurundi. Ni vyiza cyane rwose. Duga kwijambo ikibazo cy'imbe. Hama ikibazo cya Kongo nuko abantu batagitumbereza neza, ntabwo ari ikibazo itumbere mu byo kurenganya canke n'ibindi. Ni ikibazo c'akarere kubera ko nko muri Kongo hari amoko ashika 400. Rero mu gihe mu amoko 400 ubwoko butazogumba bworohewe nk'ubushize bari bafurero n'ababembe, mu bwoko butazobworohewe ufite ibyo burekarama bugaca butanguza ingwano mu kiriya gihugu, biraboneka ko muri kiriya gihugu bazokwama hari akajagari. Ikintu agomba kuvuga ariko nyamukuru sico ni iki kijanye n'abavuga ngo M23 igwanira abatutsi. Bijya bintu barakwiye kubihindura, ahubwo ikigo ko igwanira abanyekongo ariko ntidome ko ngo iri igwanira abatutsi. N'akarorero hariho abanyarwanda cyangwa abavuga ikinyarwanda basanzwe muri Kongo, harimo mu bwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abatutsi. Uri umunsi ariko bagwana abatutsi, none byo naho ntihagwana abahutu. Akarere kazoca karera amaboko nk'uko uko tubona ko hari igihe usanga hari nka za operation moja biyunga ngo agiye kurwanya FDLR, mbana abahutu bamaze imyaka irenga 25 ari hari muri Kongo. Hari abana bahavukiye n'abasore abandi n'inkumi, bamwe amaze no kuhabyara bavukiye hariya hantu
none mubona igiye kuzobasubiza muhira mubona bo mu yindi myaka atazora kubateza ikibazo Kongo ahubwo bari bakwiye kuja hamwe cyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi bari muri Kongo baje bakomoka mu Rwanda leta ya Kongo na leta y'u Rwanda bakicara bagatora umuti ku kibazo cy'abariya abantu baturabinga abantu n'abatutsi cyangwa n'abahutu arabahabwa ubwenegihugu bwa Kongo buhabwe mu moko yose abahutu cyangwa abanyarwanda kuko ubu abahutu ko ari byo batutsi ko barakora ibyo bazokora nk'abiriya ibyo guca bagura ngo ariko abanyabato bagashiramo presiyo nyinshi afite cy'abatutsi bagashiramo akajiro gake bijya bintu n'ukwenyegeza ugwafu muri iyo jede gararake murakoze hama barazaponyesha ikibazo cyane cyane cyo murakoze Toma mukanya barakwishura ariko reka batangwe bishure ikibazo cabajijwe na Anselme agira ati nyabuna nibaje mu biganiro kuko igihe cyose batari mu biganiro intambara ntaco ishikako akavuga kandi ko mu gihe intambara ibandanya abakenyezi ariho bahabonera amarushwa akomeye cyane gose mushigantahe Emile Muhizi Anselme aravuze ko ibiganiro atawo bica ku ruhande ari byo ngirakamaro mu vyerekeye imigambi yo kugarukana amahoro muri irya ntara mu bivuga kwiki ibiganiro nibyo byari ngombwa ariko noneho mbere yo kugera ku biganiro reka tuvuge kuri ibibazo bibiri mugenzi wacu yaravuze biri noneho bihurirane n'iki kibazo cy'ibiganiro mugenzi wacu wa Anselme nawe asozerejeho abaza ntabwo muri Kongo twebwe twemera ko intambara zihari ari iz'abatutsi yego abanyamurenge ni abatutsi kandi abatutsi bose si abanyamurenge icyo ndacyemera ariko kandi baba ari abanyamurenge baba ari abatutsi bose muri rusange nta muntu ufite inyungu muri izi ntambara za M23 titwanatumye M23 kuturwanira Makenga yari umusirikare wari mu gisirikare cya Kongo atuje afite ayobora ndetse muri Sud Kivu iwacu u Rwanda rwamuhamagaza kuza mu Rwanda anyura mu Rwanda aza gushinga M23 mu gihe Ntaganda na Nkunda bari bamaze gusaka batandukanye kandi batandukanyijwe nanone n'abatutsi bavugwa ko ari bo bagiye kurwanira Makenga uyu munsi arasaba gusubira ngo baje mu biganiro ngo yemerwe muri wa mwanya n'ubundi yari arimo kandi yarawikuyemo wenyine kubw'igihugu kibanye kitari igihugu cya Kongo cyamuvanye rero niyo ntunga nta mpamvu n'imwe yo kwibeshya ngo baze bahora batubeshya batuce muri humye batubwire ngo bararwanira ngo impamvu y'abatutsi aba batutsi nibo batwishe iwacu nibo basenye iwacu abatutsi bakubiye mu cyo bita Red Tabara bavuye mu Rwanda nibo bategetswe na leta y'u Rwanda gusenya iwacu bafashije Mayi kuko Mayi twari duturanye imyaka yose kuva muri 60 kugeza muri uyu munsi wa none ntibashobora kugira icyo badutwara ariko mu Shana Emile Muhizi ayo makuru yuko Tabara yatumwe n'u Rwanda nta na hamwe yanditse kandi nta na hamwe yemewe u Rwanda ntiruvyemera eka n'abare Tabara nabo nyene ivyo bintu ntavyo baremeza nuko gusa uyu munsi ntazanye raporo igaragaza aho binjiriye bava mu Rwanda ndetse na komisiyo y'amatora ivuga ko fraudulezement ngo bafashe amakarite y'itora yo muri Kongo noneho ngo bazamuka ruguru iyo ndabifite raporo n'ikenda ndaza kuyiguheza mu by'ukuri reka ya ONU ivuga ko Tabara yaciye mu Rwanda ibona ubufasha mu Rwanda iyi wacu icyo yakoze abatutsi noneho uyu munsi rero abo batutsi barashaka kuvuga ngo hari koze y'abatutsi ihari nta koze n'imwe y'abatutsi ku isi yose ibaho hari abatutsi b'abarundi bafite ibyo basaba leta yabo y'u Burundi abatutsi bo mu Rwanda bafite ibyo basaba leta yabo y'u Rwanda abatutsi b'abanyekongo bafite ibyo basaba leta yabo ya Kongo rero Kagame ntabwo ari perezida w'abatutsi ku buryo twese tugomba kumva ko abatutsi twese tugomba kugira koze ikibigaragaza rero nuko iyo havutse ikibazo iyi M23 bahita bayihuza n'iki na FDL kuki abatutsi b'abanyekongo aribo baza kuvuga ibibazo by'abanyarwanda biri interne bya FDL n'intera hamwe n'iki reka n'icyo kibazo mushyanahe Emile Muhizi tukibaze Willy Nshuti Anselme yavuze ati eka ivyo bagira vyose ingwano zizobandanya zizorangira ariko amaherero ibiganiro akabavuga ko ari byo byoshigwa imbere kugira ngo bitore inyishu z'ibibazo byose by'umutekano muke uhari muri irya ntara izo mpanuro za Anselme mu zivuga kwiki
urakoze cyane. Anselme ibintu avuga nibyo cyane, ndetse nta nubwo rwose dushobora kubirwanya, kuko na M23 uyu munsi wa none nibyo ikomeje kurangaza imbere, irashaka ibiganiro. Gusa ibiganiro byagiye bibaho inshuro nyinshi, leta ya Kongo ishaka kubahiriza amasezerano bakabyanga gusa, bakabyemera ariko ntibabishyire mu bikorwa. Ubwo ariko nanone uko batabishyira mu bikorwa ari nako abatutsi bakomeje kugirira akarengane muri kara karere. Ubwo rero ntabwo wategereza amasezerano igihe azuzurira nk'utegereje kugaruka kwa Yesu. Abatutsi bashyira bakamarirwa ku icumu, ariko ubundi M23 uyu munsi wa none iravuga iti mureke tujye mu biganiro. Uko irwanye iravuga iti twe nta gahunda dufite yo gufata Kongo, ahubwo turashaka ngo leta ya Tshisekedi ize tuganire, tujye ku meza y'ibiganiro, tugire ibyo twumvikana, tubasabe kubahiriza amasezerano twagiranye. Ubwo rero navuga nti Anselme, wumve yuko n'ubundi uriya mutwe udafite gahunda yo gufata Kongo, ahubwo urashaka ibiganiro. Turasaba Perezida Tshisekedi ngo yemere aganire nabo, hanyuma imirwano ihagarare. Kubera ko rero Muhire Muhizi hari ikintu avuze, Emile Muhizi hari ikintu avuze gikomeye cyane, kiranantangaje bikomeye, kubera ko abatutsi bafite koze yo kurwanira. Ngewe journaliste icyo nakubwira cyo nuko ndi survivor w'ibitero bikomeye byagiye bigabwa n'umutwe wa FDLR uri gufatanya na leta ya Kongo uyu munsi wa none kurwanya uriya mutwe. Baratwishe igihe kirekire, bigeze badusanga muri Kongo, bica benshi mu duce tugiye dutandukanye muri za 1996-97, duhungira mu Rwanda muri 1997, bica ibihumbi n'ibihumbi mu nkambi z'impunzi. Uyu munsi wa none dufite abapfakazi, dufite imfubyi, dufite abantu babaye traumatize kubera ibitero byagiye bigabwa n'uriya mutwe waturutse mu Rwanda umaze gukora ibara ryo kumera amaraso y'Abanyarwanda. Uyu munsi wa none tufite ibibazo bigiye bitandukanye, nayo mpamvu uyu munsi wa none ndi muri Amerika, turi kumwe n'indi miryango igiye itandukanye. Ntabwo twifuzaga kuza mu mahanga, twashaka kuba mu gihugu cyacu. Uri inshuti uciye ubandanya ku kibazo cabajijwe na Toma avuga ati nyabuna umurwi wose ugwana ukwiye kugwana witira ko ugwanira abanyekongo bose, tagwanira ubwoko bumwe, aho muhavuga kwi. Urakoze cyane. Ndongera nibutse ko M23 ifite gahunda nziza yo kugarura amahoro muri Kongo biciye mu biganiro. Ntabwo urwanira abatutsi gusa, nubwo abatutsi aribo bamerewe nabi. Nukuvuga ngo ko M23 igize amahirwe muri Kongo hose, buri muturage wese w'umunyekongo yagira umutekano, akagira uburenganzira bungana n'ubwundi. Buri bwoko bwose bwagira uburenganzira bungana n'ubw'abandi. Ariko uyu munsi wa none abatutsi nibo bari targeted. Uyu munsi wa none nibo bunamiwe n'inkota. Niyo mpamvu bahagurutse ngo barengere ubwoko bwunamiwe n'inkota, ndetse na guverinoma nayo ubwayo ivuga iti nimwice abo bantu, nimubatake, nimubavane muri Kongo, mubasubize iwabo mu Rwanda. Kandi mu Rwanda ntabwo ari iwacu ni muri Kongo. Niyo mpamvu uriya mutwe uvuga uti turarwanira abanyekongo bose ngo bagire amahoro, ariko by'umwihariko abatutsi kuko nibo bunamiwe n'inkota uyu munsi wa none. Emile Muhizi, namwe mugire icyo muvuze ku mpanuro zatanzwe na Toma avuga ati nyabuna umurwi wose wo bugwanya ubutegetsi wo ukwiye kugwana witira ko ugwanira abanyekongo bose, aho kuvuga ngo abatutsi canke abahutu. Iyo niyo mpamvu twebwe yatumye twandikira itangazo twanditse ku itariki 20, nuko mu matangazo yabo bavuze ko bagiye kurwanira abatutsi ndetse n'abanyamurenge barenganira hariya hantu. Mu by'ukuri abanyamurenge bararengana, abatutsi bose bararengana, ariko kandi abatutsi ntabwo ari bo bonyine barengana hariya muri kiriya gihugu, hariho n'abandi barengana. Abo bose barengana bakagombye habaye ibiganiro hagashakishwa uburyo. Ariko twebwe twagize ibyago, RCD nicyo kimwe n'abahagurutse kurwanira abatutsi no muri SNC, CNDP nayo nuko nguko. Ni ukuvuga ngo iyo havuye kimwe u Rwanda ruhita rutegura ikindi
nicyo kibazo duhura nacyo, kandi twamara tukakitabira tukabyita ngo ari cy'abatutsi. none ugasanga uriya Anselme yavuze ati na Thomas bati intambara ntabwo zigira icyo zigeraho, ntabwo zigira. Twebwe iwacu harasenyutse kubera izo ntambara, no muri Nord Kivu harasenyutse kubera intambara, iza CNDP, iza M23 ya mbere n'iya kabiri ihari uyu munsi wa none, nta na kimwe gishobora kugerwaho kubera intambara, kubera amasasu. Ariko habaye ibiganiro, abantu bashobora kumvikana ibyo batumvikanyeho, noneho leta nayo bakabisaba leta gushyiraho ordre, gufata gahunda zayo na responsabilité zayo, igakingira abaturage. Buriya abantu bose ntibagomba gukundana, tugomba kubana twubahanye gusa, ariko utubasha amategeko leta ikamushyiraho igitutu akayubaha, kushaka no kudashaka. Ariko rero ibintu bya FDLR biza bite ku banyekongo b'abatutsi? Ibintu bya FDLR njewe uyu mugabo wiri nuko ntazi irindi zina ryiwe wenda cyangwa ntiyananyibwe ngo ambwire ngo aturutse hehe, nimba ari umunyekongo muri Noro, nta hantu na hamwe twakagombye guhurira na FDLR. Uko tubyutse FDLR, uko tugiye gutera intambara, bagiye gutera intambara bakazana intambara za FDLR na za twirwaneho n'ibindi. Izo ntambara ntabwo ari izacu, ntabwo turi abatutsi no kurwanira ibibazo byose by'akarere, cyangwa se byo kurwanisha mu bibazo by'akarere. Nuko njye niko nabivugaho. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise Jean Claude, mwiriwe neza? Muri higa Jean Claude? Ndi mu Burundi. Mu Burundi. Akandi kazira ninde? Mani Rambona. Duga kwijambo ikibazo iciyumviro turiko tuvuga cyane twariko tuvuga ku bafasoni muri Kongo bahohoterwa mu sereko bwa Kongo, ariko turiko turavuga kandi no ku kibazo ca M23 n'abanyamulenge bavuga ko bamwe bavuga ko badashigikiye uyo murwi n'ibitero vyabo. Reka tugutega amatwi ikibazo iciyumviro. Ariko hamwe novuga nabifite ikibazo, ariko ndatera n'ikindi. Mu bisanzwe intambara ziri kubera muri Kongo novuga ko zigira ingaruka ku karere kose. Hanyuma ikibazo kubera iki Kongo itemera, niba nariko ndumviriza kuri ibyo abatumire bariko baravuga yuko M23 yoba ivuga ko irwanira abatutsi, eka navyo ku bwanje numva umenga nta kosa ririmo. Niba M23 isubiriyemwo abatutsi bakaba bavuga bati turarenganywa, numva icyangombwa ari uko leta ya Kongo yategereza kubumviriza, ikumviriza ibyo basaba, hanyuma ikaja mu biganiro. Rero ikibazo sinzi niba muri abo batumire sinumvise neza ko hoba harimwo uwo baserukira leta ya Kongo. Sinzi ko mubanza mukamu muto kwisohokera mbandanye. Nta urimo mugabo ikibazo mwabajije barashaka kucishura. Nimba mufise ikindi kibazo mu kibazo mu kanya gato, nimba mufise ikindi cyumviro mugishikirize. Nariko ndabandanya mvuga nti mbega Kongo ubwa mbere hoho boba bemera yuko ubwo bwoko bw'abatutsi bubaho muri Kongo? Kuko ndiko ndumva ikibazo kihari ni icy'uko Kongo itemera abo bantu bagize M23 ko ari abanyagihugu ba Kongo. Nicyo kibazo numva kihari kinatuma bigorana ko bumvikana. Hanyuma imbandanje kubera akanya ari na gato kugira nkoreshe umwanya, nagira nterere icyiyumviro na cyane cyane kuri kijya kibazo kivugwa ku gisirikare cy'akarere ngo kizoza kurwanya iyo migwi. Niba leta ya Kongo itagiye hamwe n'abo bantu bagwana cyangwa iyo migwi igwana ngo bumvikane ku gutera iyo ntambara, n'icyo gisirikare ntacyo kizoshikako, kuko ikizokwama muri Kongo kandi abo banyagihugu ba Kongo bo bazokwama bashaka kurwanira ibyo bagwanira nyene. Yewe nk'intererano numva ko leta ya Kongo ikwiye kujya hamwe cyangwa abandi bose bakwiye kuyihimiriza, cyane cyane utwaye igihugu cya Kongo akemera kujya hamwe n'abo bantu bagwana, akumviriza ibyo basaba,
bakaraba ibyo bashobora kumvikana biciye mu mahoro badasize mu gisirikare. Murakoze. Kuko igisirikare cy'akarere ntikizokwama muri Kongo kandi ntikizoshobora gutorera umuti ibibazo bya Kongo. Murakoze Jean Claude, reka ibibazo byawe bibiri n'intererano tubibaze Emile Muhizi agire icyo bivuze ko muravuze ko umurwi M23 umurwi 23 ukwiye kumvirizwa, mukaba kandi muwaje n'ikindi kibazo cyo kumenya niba Kongo koko yemera ko M23 abanyamurenge nabo nyine ari abanyekongo. Intererano turayigaruka ko duga kwijambo mushikanahe Emile Muhizi kuri ibyo bibazo. Urakoze. Kumva M23 mu by'ukuri nta muntu ushobora kubyanga, ariko ikibazo nuko iyo leta ibumvishe ikabaheza umwanya yivana muri ya leta, Makenguri yayivanyemo ntawe umukuyemo, yikuyemo yari umuyobozi muri SID, yivanamo wenyine. Noneho yivanamo wenyine kubera izihe mpamvu none se umuntu yakwivana ahantu ntawe umwirukanye, nta n'ikibazo yagize, yarangiza akaza kurwana ngo bamwemere? Yewe numva iyo ngiyo ari contradiction. Iyo byibura avuga ngo baranyirukanye mu gisirikare, banze kunyakira, banze kunyentegera, icyo cyari kumvikana. Ariko noneho niwe wenyine wijyanye ku butumire bwa leta y'u Rwanda. Icyo ngicyo ndakizi neza kandi gifite n'ibihano. Icya kabiri, kuvuga ko abanyekongo b'abatutsi bemerwa, habaho impamvu rimwe na rimwe bakagaragaza ko batatwemera, ariko mu 1998 Kabila w'umusaza yirukanye abanyarwanda bamufashije kugera ku butegetsi, ababwira ati ubutegetsi nabufashe, asigaye ndabashimira mutahe. Ba bantu batashye bashatse kugarukana n'abasirikare bose b'abatutsi n'abanyamurenge bose n'abavuga ikinyarwanda hafi ya bose, abavuga ururimi rwo kumenya nk'ikinyarwanda bose ngo babazane mu Rwanda. Abasirikare bo mu bwoko bw'abanyamurenge barabyanga, basigara mu gihugu. Ariko abanyepolitike bacu abari bo bava mu gihugu baraza, bageze kuri Goma basanga u Rwanda rwateye Kongo, rwafashe Goma, rufata n'Ubukavu. Ariko baburi izina, babura n'izina baha iyo ntambara, banga no kuyitangaza. Yamaze iminsi 2 igera kuri 3 bataravuga n'uwateye n'uwafashe iyo migi yombi, kandi ni migi minini pe muri Kongo. Noneho bahamagara bene wacu, nibo babangaba baruberwa n'abanyarugabo, baraza bemera ko ari bo bateye igihugu. None uko kwemera ko ari bo bateye igihugu, umwe Nyarugabo yari vice president, yari secretary, yari directeur particulier wa president, wari delegab wa president. Noneho Karaha yari ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo. Ruberwa yari directeur nawe muri iyo ministeri y'ububanyi n'amahanga. Aho twari dufite vice gouverneur, twari dufite ukuriye umujyi wa Bukavu, abo bose bari abanyamurenge. Twari dufite n'akanyamuhanga hehe kuri Goma, wari ukuriye ayo ma province. Ibyo byose twabivuyeho twebwe twenyine, turabyiyambura. Tumaze kubyiyambura noneho duheza urwaho abashakaga, noneho abari barabuze aho baduturuka. Mu moko yose usanga hariho inzangano zigenda zivuka, rimwe na rimwe zo gupingana, ubundi zo kurwana n'amashari, ibintu nk'ibyo. Iyo ishari rije bakabura aho babihera, noneho rero baba babonye aho babihera. Baravuga rero n'ubundi babantu bari abanyarwanda, kuko n'ubundi twarababwira ko ari abanyarwanda. Ni gute kirukanwe abasirikare b'u Rwanda n'abamerceneri baje kudufasha, noneho n'abanyamurenge bakaba bagiyemo, noneho akaba aribo biyitirira ko aribo bagiye gutera iyi ntambara, aribo bafashe Kongo. Ndabona kanya ari gatoyi mushikanahe Emile Muhizi. Intererano ya Jean Claude turayigaruka ko, ariko nashaka n'umushikanahe wiri inshuti agira icyo avuze ku byashikirijwe na Jean Claude, avuga ko M23 ikwiye kumvirizwa na leta ya Kongo. Duga ku ijambo mugire n'icyo muvuze kandi ku kibazo cy'ubwoko, abavuga ati mbega none abanyamurenge M23 baremerwa nk'abanyekongo muri Kongo. Icyo kibazo cyo kwishura uwo muri leta, ariko navuze ko mwese muza kugerageza kugira icyo mukivuze. Duga ku ijambo. Biranyoroheye cyane Fred, biranyoroheye cyane gusubiza icyo kibazo nubwo ntari government official. Biratworoheye cyane kuko turasoma, turumva amadisikuru agiye atandukanye. Ahagana mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4
leta ya kongo yagaragaje ko itemera ko abatutsi ari abanyekongo. Ndabivuga mpereye ku magambo yavuzwe n'umuvugizi wa leta ya kiriya gihugu witwa Patrick Muyaya, aho yagaragaje ko abantu bafite amasura de faciès zisa n'iz'abasore bari kurwanira muri M23 bidashoboka ko baba abakongomani de faciès. Aranavuga ati igihe kirageze ngo abo bantu basa batyo bafite amasura asa atyo bita abakongomani dushireho iherezo kuri ibyo bintu, tubivaneho burundu be kuzongera kuba abakongomani iteka ryose. Yarabivuze Patrick Muyaya. Kandi burya spokesperson wa perezida wa repubulika ni nkaho aba ari kuvuga intekerezo za perezida wa repubulika. Nta nubwo byari bwo bwa mbere Kabila Père yigeze abwira abaturage ba Kongo by'umwihariko abo muri Nord Kivu, arababwira ati bagerageze birwaneho, bafate imipanga, bafate inkota ziri traditionnel n'iziri moderne, hanyuma bivugane umututsi kugira ngo umututsi atazigera bategeka asubire iwabo mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo gusa, abajournaliste benshi bo muri Kongo nk'uwitwa Kimpele yigeze avuga no mu minsi ishize yarabivuze, aravuga ngo il n'y a pas de tutsi congolais. Abajournaliste benshi bo muri Kongo bahora babivuga, ndetse n'aba government officials bahora bagaragaza yuko nta batutsi bigeze babaho b'abanyekongo. Nyamara turi abanyekongo tutabiheshejwe n'igihugu runaka, tubiheshejwe n'uko ariho twisanze, ariho basogokuruza babaga kuva kera. Imipaka yadukatiweho duhita twibona mu cyitwa Kongo. Ubu uyu munsi none cyahoze ari ubwami bw'u Rwanda kera. Ubwo rero turi abanyekongo ariko leta irabihakana. Ndongera mvuge kuri iki kintu. Muhizi avuze ikintu gikomeye cyane ariko kirambabaje. Aravuze ngo mbese umututsi ahura hehe na FDLR. Ni ukuri, reka nkubwire Muhizi, birashoboka ko wowe umunyamurenge waturutse muri ya misozi ya Haut Plateau ntawe uhurira na FDLR. Twebwe yatugizeho ingaruka, twebwe abo muri Nord yatugizeho ingaruka zikomeye cyane. Yaratwishe ibihe byinshi bifatika, yatuvanye muri Kongo idushushubikanyije, itugeza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda iraza yica ibihumbi byinshi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mu kwezi kwa 8 mu 1997 no mu kwezi kwa 12 1997 FDLR yishe abantu barenga ibihumbi 2,000. Ibyo bintu ntabwo tuzabyibagirwa. Isubiye muri Kongo ikomeza guhitana imiryango yacu igiye itandukanye. Na mbere yuko tuza mu Rwanda yari imaze guhitana benshi mu turere iyo tandukanye twa Kongo. Ndabona ko dufite aho duhurira na leta y'u Rwanda, kandi wowe kubera ko waje inaha muri aya mahanga ufite icyo upfa na leta y'u Rwanda, niyo mpamvu uhora uyishyira mu majwi, noneho ugashaka byose kubihuza. Ndagira ngo nkubwire ko rwose FDLR yaduteye ibikomere, niyo munsi wa none yacyakomeje kubidutera. Reka wiri ikibazo cerekeye impanuro zatanzwe n'umunywanyi wacu turazigara ko, ariko reka tubanze duhe ijambo ni munywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Frederic. Niyo neza muri aho Frederic? Intore muri hehe ga Frederic? Allo oui, muratwumva? Ndabumva neza. Akandi kazina ninde? Nitwa Ntirampeba. Muri hega Ntirampeba? Ibugendana mu Burundi. Ni byiza cyane. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, mushaka kuvuga ku kibazo cy'abafasoni bahohoterwa mu buseruko bwa Kongo, eka mukavuga no ku ico kibazo kindi turiko turavuga cerekeye mu rwi M23 nico abanywanyi bavuga ko Emile Muhizi na Willy Inshuti twatumiye duga kwijamo. Egome kanini ya jengo mbashimikiye ku muhari M23 kuko biraboneka neza ko abawugize n'imiburiburi bamaze imyaka myinshi mu ishyamba, barafite ideology yo kwikukira niko twovyita. Rero kubwiyumvo ndabona yuko umenga ku by'ukuri ikibazo ntigishingiye ko bo barabatutsi canke bo barabanyarwanda babimukira muri Kongo, ahubwo ni ibintu nyine ngira ngo bishobora kuba bitaboneka, ngira ngo nk'uko tuvyumva politike bavuga ngo bihutira amabuye y'agaciro. Rero kuvuga yuko boba atari abatutsi bo muri Kongo biragoye. Ivyo ni bya bindi vy'amapolitiki baba badashaka kuresolva probleme ziba zihari, kuko ubu ikibazo murabona kiri
kiriko kirafata akarere kose. Urabona u Rwanda rwitwaza ngo FDLR ishigikiwe na leta ya Kongo nayo ngo ishigikiwe na M23. Ibyo byose biguma biba ingorane ziguma zigaruka hehe kwaba abapfasoni bacu bashike bacu baguma bagira ingorane. Nabo murabizi naho bavuga ngo abakongomani gusa nabo muri dare pays de Grand Lac, abakobwa bose bo muri pays de Grand Lac burya nta jambo bafise, ntibashobora gutegeka abagabo babo canke basaza babo, nibo ingorane ziguma zigarukako. Rero ikintu navuga ndashaka kubaza nk'abo batumire bacu, eske bariko barihweza barabona yuko Kongo itazotera isambuka hamwe usanga aba batutsi bariko barirevolta bagize igihugu cabo kiri independant au Congo. Sino ndabona abayikinshasa bobo ntibariko barabitahura, nk'ubu uye eta militaire bashize muri Nord Kivu mbona umenga ntaciri kwirafasha, ahubwo iriko iraaccentua ikibazo. Ikibazo cawe mushana Frederic turakigaruka ku mukanya, reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika. Murakoze, muratwumva? Allo? Urabumva? Twibutsa akazina kawe. Allo? Akazina kawe ninde? Izina ryanjye ni Janvier. Janvier nde? Janvier niyo nsaba muri Grand Rapids, Michigan. Okay. Muri Michigan igisagara citwa gute? Rapid? Grand Rapid. Yeah. Muri Michigan duga kwijambo kibazo c'imviro turafise abatumire ngaha abanyekongo, abanyamerika banga muri leta z'umwe za Amerika bariko bavuga cyane cyane ku vyerekeye ibibazo vy'abafasoni eka n'ibibazo vy'umurwi M23 duga kwijambo ikibazo c'imviro. Aha, murakoze cyane. Ntekereza yuko ikibazo cya M23 mbere na mbere ntekereza yuko Tshisekedi yakagombye kuba azi neza amavu n'amavuko y'abo ngabo yita abanyarwanda impamvu bari muri Kongo, kuko ntekereza ko ari ikibazo cyo kutamenya amateka ndetse na geography, kuko ntabwo ari abantu bavanywe mu Rwanda batereke muri Kongo urugero nkanjye papa sogokuru bavukiye muri Kongo ariko bitwa abanyarwanda. Ni gute nakwitwa umunyarwanda kandi ndi umukondo naravukiyeyo bakavukirayo? Bitwa abanyarwanda bitewe n'ururimi, kandi muri Kongo hose ntabwo bavuga ururimi rumwe, hari abavuga indimi zitandukanye. Ntabwo bivuze yuko bose bagiye bava mu bihugu bitandukanye, oya. Abenshi bavuga igifaransa, ntabwo bivuze ko ari abafaransa. Ntabwo bivuze yuko kuba ururimi rwa distingue umuntu rwe avuka hehe ngo afitiye nationalité. Niba avuga ikinyarwanda ntabwo bivuze yuko ari umunyarwanda. Ntekereza yuko kugira ikibazo gikemuke agomba kubanza akamenya M23 irwanira iki. Niba irwanira ubwigenge ndetse no kwishyira ukizana ko abanyagihugu ubwabo bavuka mu gihugu ngo ni uko bavuga ikinyarwanda, ntabwo agomba kureka buri wese akavuga ururimi yiyumvamo kandi ari mu gihugu cye. Ndagira ngo ngire ko Napoleon Bonaparte yavukiye Ajaccio muri 1969, ariko mbere y'imyaka 2 icyo kigo cyari cy'Abataliyani. Ntabwo bagiye bita Umutaliyani, yari Umufaransa kandi yagira akamaro Abafaransa twese tuzi. Ikibazo cyiza mu shantahe Janvier, reka tuhijambo Emile Muhizi tangura avuge ku kibazo cabajijwe na Frederic agira ati ubwo iki gihugu ca Kongo ntikizohava kigabugwamwo kubiri, ugasanga hariho intara yagiye mu kanya gatoya kanya karihuta, hanyuma duhijambo uri inshuti. Arakoze mwene data Frederic kuba yabaje icyo kibazo. Kuba Kongo izacikamo cyangwa nticikemo nta ruhare umututsi cyangwa se umunyamurenge yakagombye kubigiramo. Yakagombye kuba biri muri rusange rw'abanyekongo bose, kuko umututsi ntatuye wenyine cyangwa se umunyamurenge ntatuye wenyine, kuko aho duturanye n'andi moko yose tubana. Ayo moko yose tubana ni ukuvuga ngo niba bagiye gucamwo n'ubundi tuzakomeza tubane n'ayo moko. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo ntabwo cyari ikibazo cya M23 cyangwa se cyari ikibazo cyo kwigirwa muri Kongo yose muri rusange. Noneho rero mpite mbihuza n'ikibazo cya Janvier uvuga ko M23 ngo nukureba ngo ikirwanira ari nacyo kiri busubize ikibazo cya mwene data wavuze ngo njyewe navuye mu Rwanda mfite ikibazo. Iyo umuntu avuze ikibazo igisubiza atangira gushakisha hirya no hino. Nta kibazo navuye mu Rwanda mfite
kandi niba gifite ukitubwire icyo kibazo kimenyekanye, noneho kivuge ko hari ikosa naje nakoreye mu Rwanda wenda bampiga kuba amakosa nari nakoze, noneho nkaba ndimo kubihimura, icyo ngicyo nta cyabayeho. Rero amakosa ibyo M23 iharanira n'ibyo RCD yaharaniye n'ibyo CNDP yaharaniye byose ni bimwe, niyo FDLR n'abatutsi n'abanyamurenge n'ibiki, ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Noneho rero ugasanga ari byo bishaka kugaruka ku gitekerezo cyo kuvuga ngo baracamo igihugu. Iyo bageze iriya hari aho nasanze muri gahunda za CNDP, kuko ngewe nakoraga icyo gihe mu Ruhengeri, bari bafite icyo bita le pays des volcans. Kera bari bararangije gutora n'izina le pays des volcans, ko ariyo izitwa iriya Kivu barangije kwikukira, kandi mu by'ukuri atari byo bigendere. Noneho nkaba nibaza uyu mwene data umbwira ko ngo ikibazo ari cy'abatutsi, kandi mu Rwanda hari ikibazo twari bafite. Nkunda ko yarayoboye CNDP, kandi twese tumuri inyuma, abanyamurenge n'abatutsi bose muri rusange, ndetse n'abandi banyekongo bandi moko. Uwo Nkunda afungiwe iki mu Rwanda, cyangwa se ko ari umunyekongo niba utafungirwa mu Rwanda? Rero aho ngaho niho tugomba gukora ubushishozi, tukaba tureba impamvu zitera ikintu. Impamvu ya M23 niyo mpamvu ya RCD, niyo mpamvu ya CNDP, kandi ibyo byose biva hehe? Biva mu Rwanda. Ibyo byose rero tugomba kwiga tukamenya ikigenderewe icyo ari cyo. Ntabwo u Rwanda ruzategura intambara zo kudushakira igihugu twebwe, ahubwo abanyekongo ubwabo tubonye ko ari ngombwa ko ducamo igihugu twakagombye kubicamo, ariko tudaturutse mu Rwanda kubera impamvu z'igihugu cy'u Rwanda arizo zizi ngizi zidaca z'intambara zidashira. Twibutse ko u Rwanda ruhakana ivyo birego, muvuga ko ari rwo rufasha M23 gufata izo ntara muri ko muravuga, ariko reka duhe n'ijambo wiri inshuti Frederic yabaje ati mbega igihugu ca Kongo nikizohava kigaburwamwo kubiri? Duga ku ijambo. Ibyo ntekereza ko bidashoboka, kubera ko niba mwarabikurikiranye neza Frederic, urasanga M23 mu ntumbero ifite, mu ndoto zayo, mu nyota ifite, ntabwo ari ukwigarurira uturere. Natanga nk'urugero, mu minsi yashize mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane, murabona yuko hari ibitero byagiye bigabwa bakigarurira uturere, ariko bakabwira leta ya Kongo bati kubera ko tudafite gahunda yo kwigarurira uturere cyangwa se gufata Nord Kivu cyangwa se gufata leta ya Kongo nk'uko bamwe basanzwe babeshya, reka tuvemo dusubiye inyuma tugiye aho twari twibereye, noneho mutekereze kabiri murebe ko mwatwemerera tukajya ku meza y'ibiganiro. Nta gahunda bafite. N'uyu munsi wa none bari muri Bunagana, ariko baravuze bati mureke tujye ku meza y'ibiganiro, hanyuma Bunagana isubire mu maboko y'ingabo za leta. Ntacyo bitubwiye, icy'ingenzi ni uko tujya mu biganiro, hanyuma amahoro akaboneka, uburenganzira bwa bene wacu bw'abakongomani bose bukaboneka. Nta gahunda rero yo kugabanya Kongo, nta na gatoya, nta naka ku muti, kubera ko niyo bafashe uturere runaka baravuga bati turagiye, ariko mutwemerere tuje ku meza y'ibiganiro. Nta gahunda rero dufite yo kugabanyamo Kongo. Murakoze cyane. Murakoze. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika, Emmanuel Sekiyoba. Muriwe neza? Murakomeye ngaho? Turaho ni mu gitondo, ubundi kwitegura ku kazi. Ni byiza cyane rwose. Mutwibutsa aho muri gisagara? Aha ntuye mu mujyi wa Los Angeles muri California. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe n'abashingantahe babiri, Emile Muhizi na Wiri Inshuti. Twavuze ku bibazo bitandukanye birimo ibibazo by'abafasoni babandanya guhohoterwa mu buseruko bwa Kongo. Tukaba turiko tuvuga n'ubu ku kibazo c'umurwi M23. Ikibazo icyumviro mu kanya gatoya cyane rwose, umwanya wagiye. Numvise mbafatiye hagati rero, numvishije ikiganiro cyose, ariko hari umusore wavuze ibintu byiza cyane, kuko M23 icya mbere ubwo mutwe ni umutwe gutewe n'u Rwanda, ntabwo ari ukubeshya. kandi rero hari umusore umuvuze ibintu byiza cyane, avuga ngo ese u Rwanda ruzaza muri Kongo rubwira ngo rufashe abatutsi, kubera iki bareka abatutsi bo muri Kongo bakifataho bakirwaniraho kari abanyakongo nk'abandi? Ni iki koko M23 bishaka muri Kongo?
njyewe nabivuze mu gihe gishize ni u Rwanda naho kuri abapfasoni bacu ni ibibazo bikomeye, ni agahinda n'ubu ngubu, ahubwo ni ukugira ko nta mugenga uraga amasaga bumaze gushira. Hari umugore ubu uvuye kwicwa n'izi ntambara zamaze kuvamo atazi icyo bashakamo. Naho ibireba M23 kuri Bunagana iwacu aho birukanye ababyeyi bacu bakaba bari mu buhungiro, bene mama bene data bashiki bacu, ni ibintu biteye isoni. U Rwanda rukubihakana ruzabihakana subire ryari mwakabyara k'abasirikare bafashwe, ibyorezo kabyarafashwe. Ninde uzavuga ngo u Rwanda rwateye Kongo? Uretse perezida w'u Rwanda we wemera ko nta soni agira, ntazabyemera na rimwe, ariko hari ibimenyetso byinshi. Ubu niba dushaka kugira ngo dutere imbere tuzane amahoro iwacu, tujye tuyicara tuvuga n'ukuri. Uwo musore ubise izina rye kubona ushirahe Emmanuel Sekiyoba, amakuru yuko hari abanyapolitike canke bari nyuma y'ivyo n'amakuru twavuze ko muzobanza gutohoza mu kerekana ibimenyetso ivyo ari vyo, ariko murakoze cyane rwose kuvyimba mushikirije. Nagomba mu gusozera mu kanya gatoyi cyane rwose n'ijambo abatumire Willy Nshuti na Emile Muhizi bagira ico bavuze cyane cyane ku kibazo ca kigaruka, abanyamurenge, abanyekongo, M23, abafurera, abanyekongo muri izo ngorane zose. Mushirantahe Muhizi, ntibakwiye kumva ko ari abanyekongo bakagwanya inyungu zabo kurushaho bo kwitandukanya mu moko, abahutu, abatutsi, abarega. Ivyo ntivyofasha abanyekongo kugira ubumwe. Mu kanya gato, uwo ni wo mutego twaguyemo nk'abatutsi, kumva badushukisha ko turi abatutsi, ko tugomba kujya muri uwo murongo, bakatugira ikiraro cyo kugera ku nyungu zabo. Icyo ngicyo mu by'ukuri kugeza uyu munsi wanone njyewe nicyo cyampagurukije. Nimba banavuga ko hari icyo njyewe mfa n'u Rwanda, sinemera ko u Rwanda rudukoresha ngo rutugire ikiraro cy'ibyo rushaka kugeraho. Ni rugende rufate inyungu zarwo, rufate gahunda zarwo, rukore ibyo rukora. Naho ibyo kuvuga ko nk'abatutsi turengana, mu by'ukuri turarengana, kandi hari abaturenganya bo mu moko atandukanye, ariko abo baturenganya bose ntabwo bajya inama yo kuturenganya, kandi nta n'ubwo leta ku mugaragaro ihita ivuga ko tutari abanyekongo. Mu burenganzira turi abanyekongo, uretse ko igihe kimwe na kimwe uburenganzira cyangwa uburenganzira tubwivutsa twebwe twenyine ubwacu, ari uko twihoma hehe ku Rwanda. Naho ibyo wari uvuze umunyamakuru uvuga ngo nta bimenyetso dufite yuko u Rwanda nirwo rwateguye Red Tabara. Mfite hano raporo ifite nimero S/2016/46, nuko ntabashe kureba itariki yayo neza, yandikiwe perezida wa Conseil de Sécurité. Ibirebye hano nuko nihuta nahita mbona n'itariki yandikiweho, none hakubwira ko iyo raporo yemeza neza ko iriya mitwe ya Red Tabara na Forebu ziri hariya zaciye mu Rwanda. Ni M23 nayo niko. Kandi noneho uyu mugenzi wanjye witwa Willy natubwire ko niki gifungiye Nkunda hariya, nimba Nkunda ndabona kanya kagiye. Reka duhe ijambo n'umushirantahe w'inshuti nawe nyine agira icyo avuga ko vyashikirijwe n'umwe mu baduteye akamo, avuga ati abanyekongo ntibakwiye kumva bo bose ko ari abanyekongo, bagashira ku ruhande ibibatandukanya maze bakagwanira umugambi umwe. Duga ku ijambo mu kanya gato. Willy Nshuti, urabisaha akanya karagenda. Urakoze bwana Fred. Reka mbwire umuvandimwe ko ni byiza yuko amoko yose ari muri Kongo akorera hamwe akagirana ubumwe, nubwo batakundana ariko bakagirana amahoro, ntihagire ubwoko bwibasira ubundi. Ariko ibyo byashoboka gusa ari uko leta y'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo kibigizemo uruhari. Kitarabigiramo uruhari, kikireka urwango rukidegembya, abaturage bakica abandi, ubwoko bukibasira ubundi, ndagira ngo mbabwire yuko umutekano tuzaboneka muri kara karere. Hanyuma mbwira Muhire Emile Muhizi, mubwira nti ntabwo ari we mpuguke dufite ku isi, nta nubwo mu mpuguke dufite ku isi ku rutonde rwazo ntagabonekaho, ariko impuguke za UN ndabona kari kagiye. Mushirantahe Willy Nshuti, Mushirantahe Emile Muhizi, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mu kuvuga ku bibazo by'abafasoni bahohoterwa muri Kongo, mukavuga kandi no kuri ico kibazo
ikibazo umurwi M23 ndabashimiye cyane rwose murambarariya ndashimiye kandi n'abanywanyi bose badukurikiranye ku radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Barashimye nyakubahwa.